Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko agiye kugirana ibiganiro byihariye n'abanyekongo, ariko avuga ko mu bo bazagirana ibiganiro hatarimo AFCM 23. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yatangaje ko hatangijwe gahunda y'ibiganiro bigamije amahoro, ubumwe bw'abanyekongo no kuvugurura imiyoborere, ariko ashimangira ko bitazaba inzira yo kuganira n'abarwanya leta bitwaje intwaro barimo abo mu ihuriro AFCM 23. Mu ijambo yagejeje ku baturage kuwa 27 Kanama umwaka 2026, Tshisekedi yavuze ko ibiganiro bigamije gukemura ibibazo bya politike, umutekano muke n'amacakubiri bimaze igihe mu gihugu. Yabigaragaje nka gahunda y'abanyekongo izibanda kubaka igihugu gikomeye no gushimangira ubumwe bw'abanyekongo. Yatangaje ko mbere y'inama nkuru izabera i Kinshasa hazabaho ibiganiro mu ntara 26 zigize RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage, abayobozi b'inzego z'ibanze, imitwe ya politike, societe civile, abayobozi gakondo, amadini ndetse n'amatorero abafatanyabikorwa bazatanga ibitekerezo ku bibazo byugarije igihugu. Tshisekedi yavuze ko ibiganiro bigomba kuvamo amasezerano y'igihugu ku mahoro, ubumwe no kuvugurura leta, ndetse hashyirweho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibizemezwa. Yavuze ko atifuza ko uyu mushinga uzaba nk'ibindi biganiro byabanje byarangiye nta bikorwa bifatika bibayemo cyangwa se bivuyemo. AFCM 23 ntiyashyizwe muri ibi biganiro. Perezida Tshisekedi yavuze ko ibi biganiro bitazasimbura ibiganiro bya Doha birebana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko buri gahunda izakomeza ukwayo, ikemura ibirebana n'intego yayo. Yashimangiye ko gahunda ya Doha ariyo izakemura ibibazo birebana n'imitwe yitwaje intwaro, guhagarika imirwano, gushyira intwaro hasi no gusubiza ibintu mu buryo mu bice byibasiwe n'intambara. Yongeyeho ko nta muntu cyangwa umutwe uzemererwa gukoresha intwaro kugira ngo ugire uruhare muri politike ya RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nta muntu ushobora kwitabira ibiganiro by'igihugu mu gihe yafashe intwaro akirwanya. Nta ntwaro izaha uyifashe uburenganzira burenze ubwo amatora aha umuturage. Nta nsinzi y'igisirikare ishobora guhindurwa uburenganzira bwa politiki. Nta mutwe witwaje intwaro uzitwaza ukudaheza kugira ngo ugere ku byo utagezeho binyuze mu nzira ya demokarasi. Tshisekedi yavuze ko abakomeje kurwanya gahunda ziteganywa n'itegeko nshinga bakoresheje intwaro abafashe igice cy'ubutaka bw'igihugu ku ngufu, abashyizeho ubuyobozi butemewe mu bice by'igihugu, cyangwa abakorera mu nyungu z'amahanga bahejwe muri ibi biganiro. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko abifuza gusubira mu muryango w'abanyekongo bazahabwa amahirwe niba baretse urugomo kandi bakubahiriza amategeko y'igihugu, ariko ashimangira ko amahoro atagomba gusobanura kudahana abakoze ibyaha bikomeye. Ibiganiro bizamara amezi 3. Tshisekedi yatangaje ko gahunda y'ibi biganiro izamara igihe kitarenze amezi 3, igatangira hakorwa inama zo mu ntara, hanyuma igakomereza ku biganiro byo ku rwego rw'igihugu bizabera i Kinshasa. Yavuze ko ibiganiro bizitabirwa n'abahagarariye ibyiciro bitandukanye, barimo urubyiruko, abagore, abakozi, abahinzi, abashakashatsi, abikorera ndetse n'abanyekongo baba mu mahanga. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagariye abahagarariye amadini n'amatorero gushyigikira no kwitabira ibi biganiro. Ibi biganiro bigiye kuba mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke, aho ingabo z'iki gihugu zihanganye na AFCM 23 igenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi yaraburiwe. Abayobozi bo muri Kiliziya Katolika muri RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abanyapolitike bagaragaje impungenge ko ibiganiro byateguwe na Perezida Tshisekedi bishobora kudatanga umusaruro urambye mu gihe abantu b'ingenzi, cyane cyane abafite aho bahuriye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu bahezwa.
bavuze ko amateka y'ibiganiro byabanje muri RDC kuva yabona ubwigenge agaragaza ko amahoro adashobora kuboneka igihe hari impande zahejwe. Abanyamadini barimo abayobozi ba Kiliziya Gatolika babinyujije mu nama nkuru bamaze igihe basaba ko habaho ibiganiro birimo impande zose z'ingenzi kugira ngo harebwe umuti w'ibibazo byose byugarije igihugu. Basabye beruye ko abahagarariye AFCM23 umutwe wa SCRP wa Thomas Rubanga ndetse na Joseph Kabila wayoboye RDC kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 bakwitabira ibiganiro by'abanyekongo, ariko leta ya RDC yabiteye utwatsi. Abanyapolitike n'impuguke mu bibazo bya RDC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bagaragaje ko guheza imitwe yitwaje intwaro mu biganiro bishobora gutuma intambara zikomeza, nubwo leta ya Kinshasa yibwira ko bishobora kuzihagarika. Icyakora Perezida Kisekedi we avuga ko ibiganiro by'abanyekongo bitagomba kuba inzira yo guha agaciro gukoresha intwaro mu rwego rwo gushaka uburenganzira bwa politiki. Uko Antoine Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ku mugaragaro yeruye ko ibiganiro bigomba gukorwa n'abanyekongo, ariko aheje ku mugaragaro ndetse akumiriye ihuriro AFCM23 mu gihe abanyekongo bose bemerewe kugirana ibiganiro. Ese murumva koko niba adashobora guhuza AFCM23 n'abanyekongo, murumva atamaze kubashyira ku ruhande? Niyo mpamvu uyu mutwe cyangwa se ihuriro rya AFCM23 rifite ubushobozi cyangwa se rishobora kurema cyangwa se gukora igihugu cyaryo ndetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nguko uko bimeze, amakuru yo nakagaruka.